Jisu Krista ukela ke liu zanu siro pastors ko mu uliet hoko pete zanu nipu kershonu ke pekro diodi japutsu diodi ler ke ba pete ke lucia we tie Dr. Rukovilie associate pastor bu nipu diebe ke zasutio bazake se eli ruko sanyo bo sesata jetiu nu ke to die ke per eli ni he konyo bu persudio bo shiu nu ke chagetse Reverend Viwelie senior pastor bu putiseli do bu nyese ke washe ke pesi ke tsubo ugo ke tuvebu putiseli do je ugo bu ke tardi putiseli do Romiko tuteteta kusuku gereteta nunu sera. Romiko tuteteta kusuku gereteta nunu sera. Tishie zaye tsekedo. Alazowe jedo kemeje ketse hakose. Tishie upengusa kedo zayu ze kemedze kelie pfemo. Tiki ze peteri ukepenyofe. Punyonyo kopie pengusa ketuo felie kelhotse baketala. Kekrila mone ti kidze pete kopie kemetotse wate. Su sinadimo deri sako ke kakeliu medolazo. Su kemero liro ti kidze pete zori kunhepo chie rida ketu nuno sapralidi ukepenyofe nyonyoko saprakelie zayeu mulietuo. Mu chie ketsori ti kidze peteko nyonyova tsedi keze mehime loba ketse wesibazo. Mu ti kidze rebimone ukepenyofe kitsa posira tsegelie we hari mehime lodi ukepenyofe bu upe viepie punyonyo tselie ketuo su temo hau halie ketuo febazo. Kekrila mone kemere baketsela ukela keliezo. Deri chie ngulie ketao se kemere liekenze. Kekrila mone supunye ngulie ketao mere bayaga. Deri we pangu kemo mere ya liro we segese hedi su febaya. Sesatui rofu we utatsako nu ukruhisaya. Kekrila mone we chalie moro ke shokori chalie siya ke mola. Deri rofu to temi dienu pulie ke honunu ula mehi me lobaya. Mu uke penyofa tenu me hoya ke jau rofu ke lekori sibaya. Kekrila mone rofu we uke penyofa me domhi ke mesakola chabaya ke jala. Siro uke penyofa kriya ke jako. Pomharhala ki ke lieko lazowe ke hupo tseshiri udze ke vila prezo ke tse we sibate. Po pedze perie situ ke ta sokobu punyo riu hili ke tula sokola rasase tute. Sidi punyo bu ki kruke jaso no nyoriu tseliete. Mu po pedze perie rasetu ke tako. Po soko kiri liete. Mu po kili ke tako. Pue sako tseke mi toliete, mu pue tseke mi tolieke tako, po sako bu zayeri tseliete.
kama sapu ni pu Jehovah hioko buichet babda hanu bor nushagatala hioko ni di petsaga pejewe no tiete sojao khasa no babda ho khasa pie hioko bi tsuzomo kijeke dinu jisukiza dege to pete ko tsakasla ke pelemie soko zedi hioko ri nushoya nipu kijeke dinu ke peleme ko tie mojanu khutu zer pedi nrushok bagola ki deri he henishi pejewe nipu na nyo Jishu Krista kazewe ki zahan sidi pubu tajaga jahu sebor he tsusa he bun ze ka krothole bi Mung kiza tier halika tatemi ko zidi kize ke krotholike bi tajakar krho ha kizuwe ho shimo mo kizo puchate likinza heko buwe puchashi heko bu ho no heko nite heko bu ho no je babda ho ri sedilera ji suzakie mung kilke bi tsakasalam pe jewe Motidang kito pawe kim hiri chatamashi kapizasi katolesunu yogo chezokore perfect zalia sokolampe je nyepu yogo kizahanu ki kadagato cherida kizahanu no yogo soprapye cherie kadalikalho kizaga sa kaluga sa panuludagato Yogo cherin dia ko pragila yogo nim pejewe yogo kidzunu ka bagi medong kele ko mashiko sitirigal ho letirigal ho grobo ba deri yogo kelhuginus mahakrobo mengugo soko sang kamasaro pu thyo ke ko khapye yogo nukato miotsu di yogo bunze que percoleia mum que pelemize que teka tuntu zori que percrocatsa thau nulerleya sokolam peje que masarpo yokalagi matsuse que jala yego tha bipye grepe masapye grepe shizubo no tute nipu ungo thorzom pejewe vi thorzom pejewe Yego che kahu program riba kabami pesaku ketuko krotho te kimhozu krotho pati kise krau kaswate moje kinhelo ha no laborde rushok ba pete gon tejaka sangudi tyo ka kholak to mermo peleya mono yego Tatsuzo shiri hiko program ka tatsa ko harisedi magajatli agajalam pe jewe chali ga chanu diega punu bazak nyakanenu ka thodia praveka zaga sa ko pe teginu no zayesli che na ko hali pe ke dinki me thotsa pa jab chali che yego chen rusho ke to therin thalakatsa Yo program petenu ke ko khasche shidi ke pelemi tu yogi ke tu sa petu pe je ko sache program ko kathok dia ko buller ke chetali ko buller he ko hakasasa ye ko tes be penyole di ye ko bu thiat soja pichapo de di penyok ko ta Tegi ke dinole telhe ke chachil huga tagatu pichavo penyuko te salai ko nili che nyepu kizahanu mau ke nika kra nguba deri mau ke nika kra leboto alekal hoba deri hako puthala sato deri hako keyboard ke linya puthala ka jasadi ke vi zapuza yenu yoko Uni takatyo so hoga zhiko ha no yogo tatsapetenu kamasaru pubu yogo krihiche yogo ngume shisuche
Jeller Rushaka Bapa Tego Tsigrejasa, Vorti Tolemogata, Bausano, Mehi Melody, Purapu, Kevin, Kemiaton, Kajamen, Moody, Kotuzerepadi, Kepelemikiza, Petenu, Croto, Nukazepu, Tagabako, Tsigrejasa, Monyepu, Temeka, million Boda to Agabako, La Cham, and Logabako, Charnadi, Tia, Clear, no, no, Jishu Tatu, Pia, Peki, Kizo Peki, Sahomo, Holy Shimokatokoburi, Unumachadi, Labor, so Mahodi, Chachakar Hinu, Yakanimi Selekato. Kepelemeko kachatsus che kepelemeko sokola cham lokabako ginu so tian shikamoko buri jishu shikamoko buri to soja hazedi sikele tsus che hekori sokobar krawe chiro che hekori sho terenda talakato libenjen ka kunuseledi ma to hago ginu yoko tesben penyo sale nu ma ko kazekanure Jesus Christ dan pujawaki chawa. Amen. Jesus Christ dan kinise petekelusiawe. Eno late nisa zo kirenyo fe eli selubi kire je pieza me fenhe chakesang baptist ki hu kichubozu no ke mesaki ya tsutoya ke chanu ki krula chabaje. How kra tifuko kihunu Bible study Romie Kolesu nunu Dr. Rukuvile Satsa Associate Pastor Bu Sesavorje Utse Premier Bahuri tifuko peteki la seyawe tifuko kihutiu zaduan he bapinguki Tiete sheki hunu Reverend Vivelie Senior Pastor Nipu Dieseja Putsasetua Vorkeze ko kihutiu nu eno kotua Richa Associate Pastor Nipu Dieseja Putsasetua pete sorhobadi Vorja Punu ke pekro presije niko pije Yeli Zalibo Nure Munyoki Renelito Su Renegeli She Dikeputi Dr. Rukovilie Associate Pastor Kedikehu
cái chế tali cái gì việc là bây giờ người mình nhớ bây giờ phải bu chấp ye giờ thiên nè thiên ở có cái gì đi cái push cái nè cái thôi là cái prefer có gì cái gì thế cái đi verse telau seru mu po pedzperia hersetu cái tao có po so có kiri liete siro pue kili cái tao có pue so có chơ cái mi thôi liete mu pue chơ cái mi thôi liete cái tao có po so có bu zayeri chliete ogo cái thla zuyo nunu makropo me hosne zaye glory cái đi thupie cái tu thla hanu zayeri chliete cái kradinu glorified ogo bu zaye chliete cái chu su puba cái thole sunu mo hosli ro zaye oke penyof zaye zepu cái chu thupie chufa tu cái chu ngulie chili kolesa tu cái su po oke penyof zapu zaye cái chu cái penyof zepu sa oke penyof zaye cái penyof cái chu la por shu cái chu ri mu po reshu cái chu nu po bu zaye chili che cái chu sedi oke penyof reshu cái chu ngulie Isaiah shitze kisiu shiri po uke penyofu zapu zaye tse ke penyofu ke tse muri uke penyofu zaye the glory of God uke penyofu zaye pu ke tse phaka kranu thupi to ke tse ngulie kirdi verse hanu serenu romiko lesa teta kir verse serenu polwe pusha ke tse hanu ke pelemiko zayu puba uke penyofu ke dali ke tako muri uke penyofu keli ke tako uke penyofu punyunyo ko se ke mi thomi ta di prasata ke tse temi hakori po ukobu zaye chli te ke tse polwe ke hanu ke pelemi ko buri zaye chli ta ke tse su pusa kikim he ke tse zaye po pubaga muri kikim hedi uke penyofu punyunyo ko kili ke tako hakobu zaye chli ta ga ke tse uko lesser vi ke to le ka saunu korintin mi ko keriu kera serapunu hakki hupu ke tsunu shiri ke tske kit se ke tsunu shiri patom hatsa tske tsunu shiri uke penyofu zayu la chli je ke tse pusha ke tse ngulie tiche ka kravo ke tatigi English me ko mu Scottish theologian me ko uko wordi ke salie uko sidi England nu ke huki mu Scottish me ke pele me ke huki ko hako tha tsike hes ke tula muri uko bu wordi ke zedi japutse ke tsunu su ke kriki sape vi ko le ke tula uko ke ze wordi ke tsa mu uko ke ze wordi ke tsa ke tsunu uko diepu ketso ketso sedi kerts timi ke lunu bhakeme yetho ke dipuga what is the chief end of man oko hau ketso dingo pus ketso timi ke lunu ke me yetho sa uke penyo fu japutse ketso puobu zapu zayetsli ketso ke lunu mu sidi uke lu sedi purshudi unito ketso to glorify God and to enjoy him forever uke penyofu bu uke lunu zapu zaye chli ke tsa pu zayu bu uke luginu par ke tsa mathoginu muke huginu musidi pu zedi ke perro ke tsa pu shu ke tsa sunu uke chache unitu ke tsa su ngo ka sedi ke tsa ke to le sunu mo hosli ro uke penyofu timuki jutsu ke sa zepusa timuki jutsu ke sa ze haunu me hovoli ro uke penyofu tsaka sako po zayela tsasa po gloriu la tsaka su ngulie kolosi po kersurunu papete tsaka uke penyofu la tsasa mo po ginu tsasa kata pusa musunu uke penyofu zayu la tsasa kata su ngulie uke penyofu po rinunu temi tsasa kata
오고 그리기 돌레스누 물리야 뭐게 베뉴프 템미에 츠비에 머리 템미에 부히누누 츠스게즈 in his likeness 머리 in his image 부히누누 템미에 츠스게즈 수 투서 뭐게 베뉴프 템미에 츠비에 기즈누 츠스게즈 대지우누 츠스게즈 부어 템미에 제디 게메위투 게둘라 게페로투 게둘라 템미에 제디 게르츠디 바게둘라 relationship ke peroba ke tula po temye chse ke tsu ngulie o ke penyo fa temye chpie te jiu nu chse ke tsu tiki po chizo di o ko chpie adamu if unye chpie te jiu nu chse ke se bizomo ne po hathoka klari sedi unye peles hathoka krakapie unye tsugi chse po unye kapie te jiu nu chse ke siki po 파토카피 우니츠께서 우니니 세디 수 대지수 레고세발이게도 대지수 메호 베비세발이게도 무수누 게도고리 세디 분야라 모르크쇼코누 셀리케비 가서 무 우니리 수 우니니 세디 비엘리게츠 츠게츠 테리기고수 물리야 대지 하우 모호슬리로 테오게 베뉴프 테미 츠스게츠 테미 츠피기 진우 츠스게츠 오고부 수기 지수누 부테제수누 오고부 우시블리케도 오고부수누 루크레케도 모포츠가서 마토소코 세디 포르슐리케도 무소코 세디 루페빌리케도라 수츠가서 오고투 물리에 오고 게르츠 베데보가타 모즈 R.C. Sproul 보 theologian 케메히미 보 시데 데리 포투게서 하이게츠부 오게 베니품 하토 je pousse que ça haidi pousse ok penyo fati mo ki jitsa ja punya pama to tsa ja kenyi pama to tsa ja se chizo ki di ja surutilie mu ja surutilie she suti sununu pama to tside simo po ja tenye nye relilie mu ja tenye su se sabas tisoza ke masapu iketsupu mu tisoza su bu ke penyo fe japie tisoza su nu tsa ke tsa tisoza su bu mesa ke tsa bu senye relikelie tisoza po ke tsa ngulie R.C. Sproul po pusa ke tsa a bible provodi haki ke tiki papu artsia ka jo liro o ke penyo fe phato hago po jap bonunu ja surunye pam ha thotsa deri po ja thenyin herali ke liye hau pam ha thokobu sinhenu chi chokeliye po ja thenyin he rali ke liye mori ja thenyin he ti sosa chikam sakasa hau bamo ke tse o ke penyo fam ha tho chi le molyo deri po hau nu rali ke liye mu chikam sasa ke tse po pam ha tho chi sa mu hau nu o ko ma po sili ke vi idi po pusa mu po pusa ke tse 오케 penyo temie tsasake bie te jenu tsasake tse temie ribie puhinu nu tsasake tse temie bu sabbath kamasasu sabbath holiness su ugibage to la po tsasake tse sike tse po pusa oke penyo holiness oke penyo kamasa oko kamasa sisali ro ujemeti kamasawa ke tsupuri ufendi meni kamasawa ke tsupuri sike tsupuri mozuki vorda livi there can masa holiness o ke penyo fu masati ke vitsi ke su puba ke mu puo pushiu kapie ti soza su chaka masasa ke mu temi ko bu adamu if unyet sa mu unyiginu luke vor temi ko bu ti soza su ka masam hidi holy ke masa ke puo pomedo ke shi ke pusa o ke penyo fu temi chasa ke puo temi tsasa ke tse pamha thoke krigo peteki tsepe krisa ke tse unique puo pamha thosuri ngusidi ke krigo kikiri puni rakro ke tse suri ngulia mo ke penye fa temie tsasa ke tse sunu temie bu puo ke masasu po holiness krip people tse ke tse su reflect tse ke tse puo ogo bu su tsase le ke vi ogo gi ke kwa khasa potentiality more capacity ogobo ke penyo fa kamasa o ke penyo fa ke visu su reflect tsasili vigata su krip people tsipie gizunu tsasili vigata po su ke kuri kapie timitsa pano ke penyo fa ko tsipie robot miditsawada ogo program tsitsi tuwada ke tsase ogo hakki buneri o ke penyo fa
zatsu ke me yeli kenza Moro go ke penyo fu diese mode mori diese de igatsuri puli kenza ke kilo mono go ke lu we robot ke midi o ke penyo fu program chutu wada ke tse su ogo ke lu no ogo nu le no su pape pile vi ke tse chudo mu chul ho ke tse pu do mo pul ho ke tse diese do mo diesel ho ke tse su ogo gi bamo da do de po go tse ke shitigi ke grup khabye ogo gi tse ke su te meta tenum halenu num hape pile vi ke tse ogo mind mo ogo will ogo mo tenum halenu num hape pile di chudo mu chul ho ke tse diese do mo diesel ho ke tse pu do mo pul ho ke tse ogo bo hape pile vi ke tse o ke penyo fu ke ko pasi su ri se di ogo tse mo ogo penyo fu su khape ogo tse ke tse su ginu pu diese tse di po za pu tsli vi ogo pu diese tse di po ke ma sa su nu ba di su nu po za pu tsli vi rom mi ko les ogo ka to les ke proverb ke se tu nu o ke penyo fu po te mi ko po ke pele mi ko Kekili ko, mori chika masali ta ketsa ko, soko bu zaye richili ta ketsa. Oke penyefu kiki mihi ketsa pununu temi bu haki mihi zaye chili ga. Kekila mo no go na ke pu ke shiki mihi di, oke penyefu katola shuwe, oke penyefu zayu, se di tupe chufa tuwa. Mo oke penyefu hanu temi zayu, zepu laba ketsa. Mo ke penyefu oke penyefu diese chaka sasu ginu oke penyefu bu zaye tliya ke tsu oko tski ke tso ke puker le de oke penyefu oko bu zaye la oko chasha ke tsu mu bu oko chasha ke tsu tiki bu punyo ko bu chaka shiko buri zaye chli ke tu mu ko buri zaye chli ta ke tsu verse seretunu tupi situ ke tsungulia Romi kolesa haki hako me hosse meta theology provoliro mori theologians kerimi guri how nu ke tiste ya katsa debates se ya katsa tapunu me group Calvinism mori Armenians chidi haidi ukele ke kriketsa uke penyefu shit no ke dase to da liro me group ke da pe krisi to da liro so ko puto ke hu botsu to zo shiri shope ke hu botsu to zo shiri pele mozori Jesu Christa lipingo vitsu mozori ke hu tsu kunye po uke penyefu ngo kalali zo to predestination shikim hi ke view haidi par passage haki hanu hai ke par zo papi ni ogo so ko ke pule lo tie There Paul how to get dase to da get ko kieli ke ta ko so ko tsika masali da get mori so ko bu zayet chli da get o ke penyo Paul pu ba get pa chau che meta o ko peso ta personally ro Paul tu bien wo tse ke ta how nu o ko bu o ko encourage o ko tsika meti get o ko tsika tefu get die ko po tu so ba ke kilamu na po terino first ker tatano Allah zo we chedo ke meje ke tsa hako se tishe u pengu shike tu zayeze ke meje ke le pfumo mu temi ke meje ba ke tsa tso ba ke tsa su sidi po work tu zayu mo re ke penyu fu pam hato chshike tu ze ke meje ba ke tsa mu su ze ke meje ke shitiki ke meje ke le pfumo ke tsa po su pu ke tsa ngulia Mogo kelhu, ogo titi kelhu no zoshiri, ke me jiga zo fato chufato ke zo ogo nguba. Ke kritiki kiri chie ogo penyuko ke zo meta pandemic hola zoshiri ogo diki jinu ke lu hai ke zo le ke zo ogo ke zo mo ke zo la ke zo. Palepe o chame jewe dali vi ke zo ususu dali vi ke zo shi ke zo tipu nirba. Mo hai ke zo tipu nu temi ko unu ke me jiba ke zo tipu nu Paul lesu tupi Romi ko zdi oko chika tefu ba ke zo diepu. Mo pwe oko chika tefu ke so su nu ke metidi o ke penyo fu chatanu tu ya liro. Jesu Christa diezenu kama sarwa fu chatanu tu ya liro. Pakipu nuri pak kere puri su upeka pe jwali kenze ke zo kirdi verse serapu nu pe cry ko prela ker liro oko suko ngupe visa ko lidwa. Mu Paul tu se ke tsa how po shedze diepo sevodi tishe ke lunu o ke penyo fu po plan po haru hakim hei tu ho ke tsa su sevodi temi ko pengu se ke tsa temi ko pesi ke se diepo
mu pue puba ke tse ha mi ke tse puba ni ko ke pele mi ko Jesus Christa ngu ke me jiu nu luba de po grace sunu ba de mu ke pe nyu fu ngu ke me ji se di te mi ko tse ke tse po grace how ka pe te mi ko tse ke tse how ze me ta o ke pe nyu fu shit ze nu nu se ke tu ha to po o ke pe nyu fu shit ze nu nu me do tu ke tse ha re po bo se di pu nyu ko tse tu ke tse Punyunyo ko bu nguke mejenu uke penyo fu zedi lutu o ketsa uke penyo fu zapu zayetsa ketsa sunu uke penyo fu ketsi ke vi ko bu uko chufadi lutu o ketsa mu mi purbu kanza ta ketsa bu me domo ketsa how uke penyo fu shit zenunu herse ketu hato mu uke penyo fu su punyo Jesu Christa ginu sevori temi ko tsada ketsa bu temi ko kiebie Pukinu chile ta ketsa mu sidi temi ko kepie pukinu chikile tu zedi po kunyepo oko final redemption po kunyepo lavori temi ko zekeli nye su tsi su ketu polwe su tupie temi ko rom mi ko tsba ketsa su ngulie oko tie situation hai ketsa punuba mori rom mi ko kemejeba ketsa tisu nu polwe hakki punuri Hapuri lerdi uke penyo fashit zenunu her seketusu. Puo puninyo gola hermun medo seketusu. Hapuri ler su ke vewali kenza. Hapuri ler su tsukowali kenza. Satandori su nunu niko tsusedali kenza. Moruke penyo fem harasu bietse biechawa. Moruke penyo fem harasu bie puchakeza. Tsukowali kenza zo. Hapuri lerdi su ke vewali kenza kenza. Polwe su tuke meti milke meti bie ke pelemiko tsabakeza su ngulia. Mutiyo ke lunari dia ho uke penyo fe dia ho pol puke ba su sizo hapuri tie uke penyo fe shitse nunu seketu su tie puk pelekeli miko puninyo ko bu puzedi lutu o ketsa pushete nunu seketu su muke meje sevori timitsu do ketsa su hakki bunur hapuri su tsukowali kenza ketsa su bi peshwali kenza ketsa pol puke ba su tie oko kiri puba romiko nu tsipem bakatsa oko tsakatefu katsa die tubie ko tsbakatsa su oko kiri puba oko penye fungu ke mejesu oko vie se oko tsede musu hakibu nuri oko me pure oko ginu tseda le ho musu oko penye fu shitsu nu oko popele ke limi ko punyunyo ko bu hai katsa state hai katsa hipu nu lutu katsa pomhato su tsige su puba katsa ngulie Kirti verse serenu How say the golden chain, Mori, the order of salvation. Kala ke liye purhi ke kri di sevor sakatsa. Mori kala ke liye jo sevor di po order sevor di pekye kesa. The golden chain, Mori order of salvation isiyasi. Kir verse sera hanu pol tu sakatsa puo mu puo pedze perie hersetu keta. Puo soko kiri liete mu Pue kieli ketako posoko che kemitoliete muche kemitoliete ketako posoko bu zayeri cheliete kieliete muche kemitoliete ketze chekemitoliete ketze kieli keta we gold chekemitoliete ketze we justification mu zaye cheliete ketze we glorified mo hanu ketolese vachaye ketze go puketze kier hanu pol chekemesaliete ketze sanctification dihayo pumo Dere pu die suyo pumo ketze pochapo ni ketze na pu suyo pumo iripu mu pu sanctification hayo pumo ketze ke krilamu na chike masagilia sanctification chike masagilia hawe mi pu Jesu Christa peleleta mu meta Jesu Christa le pu vietsule ta mu meta su no chimuche jizo di uke penyo fu pu chike masaketze pu chike masawada ketze ke lusu sedeta ya ketze musu we ke pelemi pu ke lu pette uke penyo fu pu chike masa pu chike vipie Jesu Christa riu riemime ketze himime ketze nu su tsevosi ya ketze la hawe Yesu no ke kefetu zo ketze iripu Uke penyo fu pelekili ki Jesu Christa li pe vietsule ta ketze ki pu zakili ta ketze ki Ketoleshono ngukelie posoko se punyunyo da di puso wada ketze praso wada ketze justified so wada ketze musu zedi justified su tsika masasa wada ketze su masada di punyunyo da di ke pelela ke pumala no upejo samoda ketze su pukesha
zedi musunu parkeli zedi chikama saketse ke lusu sededa ke mo hau hizovodi temi chikama saketse ke pelemi ko chipe vigetse Jesus Christa joreli rimimi ke lusu jizovodi kunyepo oke penyepo po final redemption po vodi temi ko zet liketu sunu temi ko zevodi ka chache po ze luta ke tu sunu glorification temi bu zayetse ke tu puza Yesu po timi lakhabi ba ka su timi sunu leta ke tu su puba ke nguli ke pele mi ko thie ka la ki nguli de Jesus Christa pele leta ke ko su ka la ki nguli de there is a final redemption kunyi po ke penye fu zapu za Yesu churi po timi ko zeli ke tu su tiu vormolio mu su tiu vor ke tsinye o ke penye fu ha ko pete saprali ke tu timi rebizo modi po tsaka shapam hato suri ke pumaunu su hato soko ke mejito ke sokori sapraseta ke tu mu sapraleta ke tu pusa o ke penyo fe ungonu putu temie ke lalie po putu pu zaiye ginu temie ke lalie mo haunu mo hosa se temata o ke penyo fe po temie tshe ke pu zaiela temie tshe si mu pu tshe pu zaiela tshe ke suko zaiesu ke lunu luli mota muri ke pumala su nu parli mota ke suwe po thabi pe ke muri pu zaiu be pe ke shi ke la pu ski hanu khawa modi pu tshe ke suko hala li ke mu pu tshe ke suko rakasaki pu punyo Jesus Christa ginu rakasa su zaie tshe ke लिए oko ke thole su ngulia mu po zaie tshe ke लिए su punyo ko kalalie ke pelemi ko halie mu ke pelemi ko sunu vorlie ke tsitiki ke pelemi ko ke penyo fam hato sunu vor ke tsitiki sunu lerlie ke tsitiki o ke penyo fa o ko tsika masazo sevodi kunyepo o ko buri zaie ke lusunu leda ke to su puba ke tsa o ko verse tsiki tu ngulia o ke penyo fa o ko tsipie ki junu tsika sha o ko na ke puka sha ke midi o ko bu ke vi pu ke mieto for righteousness, for holiness, for que masa, for que vi, for que mieto su kripitsipie ki junu tseketula. Musunu shikasaki oko penyofu za tseke me yelia. Oko sunu oke penyofu za tseke me yeshidi, oke penyofu za tseke me yeka setiki. Oke penyofu me do tsiki setiki. Oke penyofu sunu po jasi ya kete oko su ngulia. Jesus Christa ke lu me hoga setiki po diezedi ki junuchur. Po diezedi mato pete chetisa. Mupo mato pete chetisa wada ke tse po zapu za yetsedi vodi po zebada ke tse tigi po zebada ke tse su ngulia. Musa ke midi ke pelle me kori kunye po. Vodi uke penyo fezedi uke penyo fu bu za yetse ke tu. Su uko lakabe ke ba su nguli ke tu. Po we su sevordi su tes sejuri temi ko ke me jeba ke tse titi ke lulu uke pelle la mi bu petche ke tse uke pelle la ke me jeba ke tse ke te remer ba ke tse soko nu tsepe me ba ke tse soko hese ba ke tse mu pue hakki bu ne uke penyo fesheti nu hese ke tu ke pelle mi ko zevodi ke chachi ke rinu ke chachi ke dibanu batu ba ke tse uko bu nguke mejenu ludo di tsesetu ke tse hersetu ke tse su papuri su nu nyeko tseseta le kenze nyeko biepe shwa le kenze ke tse pushe ke tse ngulie ki tole se bo ke me festu tsika uke penyo fe temi tsese ke tse pumha to tsike di bo temi puri nu tsese ke tse ngulie me fe teta musere pu tsika ko me hola saliro bo tsike samha to ko kapie temi pelle se ke tse Adamu if unyebu kunyogo za toketse gamen yogo za toketse musedi unyeketse ke kritsidi sedi lulevi ketse kapie unyetse ketse su ngulia oke penyo fatemi tsese ketse temi bu ke mieto po ke mieto po za Yesu kripitse ketse reflect ketse su rebizo modi oke penyo fatemi tsese ketse tigi po make kri ke nyesa kapie basa musu temeta po ke ko po sovereignty su temi bu pom hat togo ke khaseba ke
테미 부품하 토고 루고세마게서 테미 부품하 토고 메호바게서 수웨 테미 부 abuse 소와게도 비페쇼와게도 exploit 소와게도 수라모 모리수 오케 페뉴프츠게서 가비에 테미 벨레게서 수웨 테미 부 오케 페뉴프키김헤디 부 봄하 토고모 봄하 토고모 디바야시게서 루구바야시게서 수휴누누 보테미 루구바야게서 디바야게서 수휴 세디 루바게도 수휴 세디 디게도라 보테미 부 가베 테미 츠서 부 테미 부 sovereignty 포케 코수리 가베 페케서 게서 세디 루게서 reflects 게서 수리 포메도 오케 페니프 punye adamu if unye chakasaki unye kapete jinu chasakata su unye bu po ke mitho po zayesu krepitsakata ugotu ka herchasa po sovereignty puke ko suri reflect sakata suri sepeki kata sedi lukata ugotu ke pusa ke kryute meta punye chakasa unye bu jizo di bama kata sununu unye chasmo unye bu jizo di uke penyefam hatoko me hokti jibaketse su rebizomo de uke penyef tsoko tsukese timogi tsukese po labor pum hatto pum hatsmeri di tsukese sunu temi buri sunu participate tsukese po zedi sunu ke jiduri matsukese uke penyef temi bu jizodi hatsm modi jizodi zif baketse suri pudimo shiketsla po temi tsukese uke penyef hiu uke penyef 마츠페 비스야께서 게미토노노 마츠야께서 마츠케지 비스야께서 수리 리플렉트스께도 수리 세파리 베키뱅우스께도노 테미츠께서 수 물리에 오케 페니프 아다무 if 운ye 카페테지누 카케서 티오고 카페 기준우 쳤스께서 오고부 티에 기준우 루께서 부어 기겜 히께서 케페니프 부시께서 부히누누 쳤께서 수 세디 루께서 오고 마토누 오고 켈레케메도누 수 세디 루게츠 무수 크피츠게츠 무수 오고부 후페빌리게츠 오케 페니프수 포메도 지수게츠는 포마토 츠게츠 티기 모호슬리로 지수 부스게츠 시자님의 크리리지 이리푸스 오고 사마리탄 메케비보 제 리케풀리야 머리 지수 부사스게츠 응음미 크리리지게츠 디하고 오고 제멜리에 rennelia prelia moi quoi o que penyuf pour que ti que vinu nu pour sovereignty nu pour que ti que vinu nu pakke kham hat pom hat sia ketsa mo ko boris so ko sedi luketsa so ko sedi luketsa o que penyuf su pomedo o ko gospels tu dili que vigo le se diego no mo hosliro o que penyuf matoko tu se tu ketsa ngulia mo pour que tu gino mi peta ketsa the beatitudes kenyo how should nu Reverend Vivili hanunu po oke penyo fet yesek azasutyo hanu pusakete niko kidze chiezo mori niko kidze ke jiuzo oke penyo fe oko sedi hako zeke me dzisakete oko bu kidzu va pejiba kete musuwe oke penyo fe zayu oke penyo fe glory ginu oko bori su nu balidi pozatsuke me yekete suwe oko mitupu kete suwe ogo keje poketse ogo tu ngulie moi ke medio ke penyo fetie ogo bu pomha thonu pozedi ke pekroketse pomha thonu pozedi luketse pocheke sunu pozedi luketse ogo bu pokemie tho su reflect su krpiche ke ke kilamuna ogo ogo penyo ferhinu nu ogo chese ke la ogo bu su ogo tseke se temiu ke penyo fu mesa vi getogetse ke penyofuketse okobusu krepitsegetse okoke luginu mibusu nguketse okobusu oko titiem ke lunu oko sovereignty oke penyofu poke kusedi macheketse okoburi hapunu mer hapunu okori ma purike krigetse no ma administration tsegetse mori ma petaketse kikusegetse o matom hatsegetse Hakim Hiketsunu, Ukubuka Penyufuk, sovereignty, Pukiki Midim Hatsuyashi gets a Suri, Seditimi Pikis gets a Kripitsa gets a reflex, gets a some mirror, gets a Penyufumedo. Uka Penyufuku, Pukiki Midim Hatsusashi gets a Pukiki Midim Hatsum Haliashi gets a
Putimu ki jitsa ke satiki ko mohosa, mori jisu ke lutiki ko mohosa di, oko wuri pacham halie di luka tsa hau nushiri, oke penyo fe joke view, oke penyo fe ke masau po holiness, su sedi, su po zaye su sedi luka tsa, su zaputsa sa ke tsa, oke penyo fe po medo. Adamu if unye, oke penyo fe unye tsa sa ke tsa, unye bu, oke penyo fe diego rene, oke penyo fe diego seba ke tsa, su rabimo. Okay, penye fe unyebu, pom hato pu work, word diurabi modi work, pom hato sokori prekete, sedi unikete, unyebu kunyogo, gamenyego zatokete, musake medio ke penye fe tie, ogo bushiri, ogo poteji haunu lukete, ogo temyego bushiri, sugo nu po zayu pie pekie sekete, po zayu separ sekete, su pomedo. Tieke hunu, Rakramada ya katsa muri neglect wa ya katsa kaza topo hai katsa po yepo pusa musu temeta oke penyo fu glory puzayu fu katsa puzayu la katsa sunu techuta katsa muri suke leu basamada katsa suwe tie kemiche kaza to katsa shikatsa pu ogo ke hu shisoro ke hu we nomu a oke lunu oke penyo fu zayela oke penyo fu chike me yesa ketula oke penyo fu zabu zaye chele ketula luketa mo oke penyo fu diezesu tsati kesa oke penyo fu oko kipusa keta pu diezenu ludi sunu pogo kala kelie oko zedi poke di banu voketu dodzu sunu me hodi luvoza ketiki Poti son yego mato matso ogo purike krike tsu zeka seka tsukunu ogo chukama sabaya katsu sanctification ogo bu Jesu Christa rimimi katsu puzo perlim himimi katsu haidi luvoz katsu ti haunu kunye muri kunye polavor di temi ko zevo katsu sunu po ogo zevo di sunu ogo buri zayetsu ketu po su sedi suri kapi bawata katsu Suri prasetu ta katsa pomharo no tu ta katsa polwe su puba katsa su ngulie. Ogo te kemeje katsa kizupu no luba. Pake reze kase katsa kizupu no luba. Je COVID-19 ze kase haidi omeka swotsovo di je jizo di luda morso de ki sali ta katsa ke mi katsupu. Mori teme ke krikropo hajiri upire ba katsa ke nunu lievi mori tepi ke katsa Temike lunu haizu katsa ogu cheke huba temike kra ke sheke rishimo katsa ubauzu shi katsa nuri batu Paul diewe vordi temiko kipuba katsa kizunu ke meje katsa hako zeke me zeke shtiki oke penyefe ubu zaye chatu ba katsa oke penyefe ke chache shitinu hseketu temela poke pelemiko la hseketu su sevordi teke zunu hako zeke me zeke shtiki alazowe hako Hatopu moli, kemedzakeli family idi popusa, mogori tie hako sidi uchakete fulali ke, ogo ke penyo fe diezenu luketsa, ogo penyo fe kama saunu luketsa, ogo nieda hege, ogo chamejeda hege, ogo hanu luketsa, ndukiri lupe visasa ke. Hanu luketsa unnu ko di lusasa ke hanu luketsa unni ko di lusasa ke oke penyo fe diezenu pokraprinu pupu zayetsa ketsa pu zayu lam hatsa ketsa pu zayu lam hapu ketsa pu zayu lam hanili ke pu zayu la soroba ke pu zayu la ke hutsaba ke oke penyo fe kunye mori kunye puputiu vorda ketsa nye pu reseketu su sevorde ko ketsa nye Paul die pupa ketsa ke medi Segamedzagelie, Fumotatu, Okorisu, Wilitio, Okapenyefe, yet talkets, Capenyefe, Vitsi, Capenyefe, Pumakibunuri, Punyo Kawalo, Pumakibunuri, Okorokramatali, Oko, Okapenyefe, Rishoke, Capenyefe Bujapie, Okopetets Tinder. Yipu kershorhu siro kepelemie kekroto ketze umese ketze su si musu rudinu japutse kese pete yipu bu jabie nyemi po ketze tsa presike liu tse tine ugo kezedi metse ke chatse lido mu metse ke chatse lidi ke hubu ti lido metse ke chanu ugo rakrase kene yipu die Nirtsakeba,
japu ke kri ke tsugo ginu nipu nyer tsu ke ba sko sedinu nipu zeker tsu mu nipu teje ke lie tibo tsne ugo ke chacha ke kri u liro ke pelemi ko uti hai ke tsnu ke penyo fut he ja ke krangu li dinu nipu teja sko sedinu lu rajavo dali ke vi ror havdinu uke peleunu tsse tsulimodinu ke la lievo dali ke vi sko nuzo shiri ke penyo fubu ke pelemiko mi pu ke tse cross utse premier ko mi pu ke tse cross dinu nipu ke kre nipu ke vi sunusa luzuzo ke tyo nipu bu uko mi pu ke tse cross ke tyo la uko sulari ke zidi ke chatsa sa she uko ke hutile dali ro kro ke kripo lavordi hakianu ke pekroladio ugo sulari ke zedinu nipu ki ugo meshemelosa reverend viwelibu japutsla studio ugo mata go halesa mu nyenun hake kri horisa baliro su hasedinu nipu zeker tslie shidwe metsuke cha ke kri nipu no hego kredi hego bu nker shunu Hegobu njapu ke tsunu ke pelemie ke krotho ke tse japu haunu hegobu hego messe ke ni hego zangi ke tse susidinu uti haunuri ke pekrole ke vi mo hago tse ke tse hago hapete nzayiu lanu hego tse ya ke tse tsumur sho ke tse Tien nu hego bu rakra ke salasli ke vi no hego rats ke se diego la mpe jewe no puri ke cricket nu nu hego rats se ya mutien nyu ko urats ke ba sgom hogi no jasa sidi hego super hi pe kolas di hego bu hego ke pelle uno nte jago nguli di Vokref badamodi hego bunte jagungudi sugopi hego nishedinu hego to hego la lubadamodi nzayiu lanu lusuketo hego kevavuo ke la lievo dali ke vi sugono zoshiri no hego tseperi pe kulasdi hego bu to horhefdi hego kepeleu tezeke meti sedi hego kelhu lupe vi, luke metze, luke zivibie, ke ziebo tsidi lubazo ke to, no nyunyo ke pelemiko, mipo ke tsari cross ke litsuche. Hego bu, ke zedi ke pekrodinu, nker shunu, ke pekro, lavordi te tsahnunu ke pekro, sedeli ke bagola, mpejie, hego tie ke hukenye, ke huliete, mo hego she, chiri ke hupo, basaluru, Nipu no nyonyoko mipo ke tse kruse, uko nu tse ke menese, uko nu tse ke resasdi, uko bu, nipu lavordi, ke zedinu nker shunu, ke pekrodinu, nteja ke saringula liye, siro, nipu reverend viwelie, ndiye sedinu, nyonyoko vatsala suketu nuzo shiri, no po tse perhi pekula suke liye tsuche. Hego, nipu matogo chili de hego haidi ke khoketse chake kri ke tsunu lavoda diru nke krie ngu ke me jibu hego mi po poketse pette zetu ke liu tsuche sidi te ki zhaunu ma ke kri ke tse hego pennu wali ke vi hego bie ke tatsu wali ke vi hego bu ke la lieda li ke vi ma ke krabazo shiri nipu nrofu bu hego tseperhi pe ko Sudi hego bu me hoterelie mu nzayiu la luseketo no nyonyoko mi poketse krosekele tsuche Jesu arhaglizanu chasiawe amen. Niko petepe jeho